هدوف ربي سبحانه وتعالى وان كان قول وانا أدى هدوف ربي سبحانه وتعالى وان كان قول تناف أجايب نمني خنجزي قرتي هذا أبا براديم دوبرتين جزي هذا أبا براديم تي درجة سيجي هذا أبا براديم ديمه بيا عربا دكه بيا فرنجي دكه بيا أفريقيا تناكيس دكه بيما دادا جزي دكه سودا هذا خطأ يروي الدو هذا خطأ وايد دو بالليس نمني مودو مانو سودا ربي يو كبات صلاة سايو كبات صلاة قلبي سا درمانيو حرمته وني تات عربا برا جراته بكبرا جراته أدب كبا سيقله أدب كبا ناموس كبا يجو إذن دوبا करते शमरन केन्या गिजे करते बियाबे दरगगे से केन्या गिजे बियाबे गाओ बोले सो वाम बियाबे फोला नम तो कोना ni nanjau ada bank yana biran jiru jette kafete otate je ek kafede ote tuni ala khaitu biham tutun لا لدو سوشيال ميديا خنا غبا ورق قلبين دو كفست الرغدان ور سوشيال ميديا خنا غبا تكفلتو قلبينا كمالين وركتاتي غراجنه نو دمنه كسيبا قلبي دو كفست مي ايسا جيسن هاخي ما جيستمو ايسا جيستمي ابا هاخم نسيس لا قرآن في غرتي حديثا خنا برانجرو خنا ندغينيو خنا مفودانو يا إخواني أبو دنيانتون وي دار الدنيا دار الامتحان غند فتنا غند مكري غند أجيبا انت كان ربي نغرسي وربي سبحانه وتعالى عدو مفو يجينا مخنا وي فتنا أولا يعلمون جي ربي سبحانه وتعالى أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أولا يعلمون سنبيخني أنهم يفتنون في كل عام أما تجفت مرة أو مرتين فاينالي يونيفرسيتي بيتا أمتت فتنا غلما فافر التامي فتنا غرتي أمتت غوتك غلما غرتي خيسان فتنون بيغني إنسان أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين إيجا سينغور فماني ولا هم يذكرون إيجا إنغور فمن جاب ربي سبحانه وتعالى إنغور فمن وميغا غرتي إسان ونقول بياباتي يمني چچبته خرا خنا غرتي ديرتي تبته سينازن خرا خنا كان قبيت تبته خان فوده غمس چ دبرسه خان غرتي وني گوده سبحان الله تنافر شريعه اسلاماتون دوبرتين كوبا اسي ديمون حرامي لا يجوز والنية توف تنا إذا ما كانت تبتا دوبرتين ما جربت أنا قرتي كانت أسرع قرتي كانت يوني يوغا فتن نبيتي زينو نبيتي إذا كانت تقرتي داركتي قرتي بيومر رامبررتي چديت انت كاتل له دولا ادو اجنسين قرتي فوته جيسيته أشيديت تانا تشينغرتي بشان كان غبان إيجا مال غبان يمنين
achiin dallaalli gartee dallaalillee keenyu waa bar karaamatan qabna keenyu bordara kanarra taa'ee suudii umaarree godhee jaa waa garan taanetti onni qajeelchanii ummata ta'a warra hidhamee bar biyya deebisan faatu deebi ammas maal jettamee maal ta'a ishaaraa gizeerra kaayan kunoo egaa aksarri numa tatta biyyaalaa tana dheeyxuus waa xiqquma dalagatee irra guddaa usee ta'a kabaqaa biyya adda addaa jiru usee ta'a egaa sinaasisa waa walirraa guurrachuu tokko ge'an takka ge'an isaan waan dalayde gartee dhadhawachuu idan maradul ghafla dhukkubni gartee daguu kun yuurisu nisyaanillaa waddaara alaakiraa rabbiin dagachuu aakiraa dagachuu meelaalme woma ari'uu malee nuti ma aakiraa irraanfanne haalli keenya kanarra jira egaa laffaateeti riyaala gartee 500,000 waa meeqa dalayde asumarratti irraa guurratan kaan imoon dhufee irraa guurrata kaan gamanaan dhufee irraa guurrata kaan gartee kun akkanatti ustaaz maarreen gartee kana rakkatee jeetuma ustaazaami bara gargaaraa jaanii 400 fudhatee deemee dachiin bitata sigale egaa fakaa ustaazaa kana karabbitti fedhe kana egaa kadeemu juftii ka gartee koofiyaa uffata juftii ustaazaa egaa akkanatti gartee yaa akhi maallaqa kee walitti qabadhu ati maallaqa kee walitti qabadhu faate maallaqa kee walitti qabadhu booda maraachuuf deemta booda maraachuuf deemta sitti himaa oolla sitti himaa oolla siin galtu hin dhageysu egaa deemee haa dalagatu dalagachaa si haa qaraayisu yoo danda'e egaa yoo internet fedhe internet itti godhiif ani acha dalagachaa si haa qaraayisu akkasii jara keenya bar gudiina ma imoo jirti beeki imoo namuu irraanfate tana gudiinamtuun filimni ajaa'ibaa imoo keessa jira amma filimni addaa warri imoo san warra wal fuusisuus isaanuma warri maallaqa walirraa guuree gartee gala akka hariifaatti ustaazni kun maarreedha yaanii gartee walumaa galanii bar guuranii fuudhanii itti onni ja'an zamanni kun bar zamana gartee obboleeytiin obboleeysaan yoomma gartee maallaqa walitti qabde dachii naa biti jetteen yoo wanta kanaa biti jetteen obboleeysi dhukkee itti kaasu bar zamana bargee amaanaan ol fuudhamtee akka jiru kaayina haadha abbaan kee silaa yoo sirraa fudhatanii nyaatan atuu kasaaniiti umaa obboleeysi si khiyaanu obboleeytiin si khiyaantu hattu leeba shaayii yaanii garte hattu jechu egaa maal jebeeta rabbiin subhaanahu wa ta'aala يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم من جنة جارتين تيسن ilmaan keeysan adawwiidhaa je laal jartiin teeysan ilmaan keeysan adawwi yoo je fakkeeyfa saayibni kee akkam
yoo jaartiin tee adawwii taate ilmaan kee yoo adawwii ta'e saayibni kee yoo firri kee kafagoo irra hamaa adawwii dijii qaabboleessoo maal taate isaati irra hamaa adawwii dijii shokkii takka malee duba siin galtu dubbiinati tanaafuu isin warri gartee maallaqa gartee biyyatti erganne akkana nu nyaatanii laalsiitaati guduunfadhu uchi kaayyadhu hin dandeenye miti guduunfadhu kaayyadhu galee sheeka maarree irra wali qabadhee sheektichi nyaatee fixee maarree hay sheekni malaayikas hin jaaniati ka sheeka gartee areeda guddisee gartee koofiyaa mudawwar fikkaayee cufa sheeka jii itti ergika booda asirraa iyyimmaas sheekotiin akkanatti maarreedha sheekotiin asirraa hattuudha jechuu deemti ma booda maallaqa gartee ergite san sheekaif godhee nyaate hay nuti kamsii taana mi'a higa hay san yoo sirraa nyaate duba nu cufaa nyaate dhiiraate higa ajaa'iba qabdi sheekotiin garanaa turi maallaqa nyaattee fitte ilaalee gaddu akkas eega gartee ati waan imaana hin qabne tan salaanne obboleessa kee ka imaana hin qabne obboleettii tee ta imaana hin qabne maallaqa ergite fireendii keetitti ergite sheeka kobbortaa gartee huccuu gartee wanni uffate egaa san cufan maallaqa ergitee nuti buleessoo dubbiin jabdu akkasii anamma yaa'ii dadhabeetiin beeytaaf irraa dhiise akkasii yaa jira keenya rabbi sinaa milkeessu rabbi yaadaa muraada keenya rabbi nu abuutu rabbi nu haa qajeelchu qajeellumallee nuu haradda qajeelluma nuu haradda yaa buleessoo walumaan qajeelluma nuu haradda kaatimaallee nuu haradda rabbi nu haa gargaaru inshallah kas inshallah rabbi jee walit deebina dubai bishaan itti neeyxaniiti dubai yaa buleessoo wayin jechuu kaya yee dhiise bakka akkasii walit deebina khalaas lainatti fakkaattu hin beeyne egaa warri dubaay baatanii miti bishaan san jalaa waatiin khayr inshallah inshallah khayri taati